Pamiarsa nyanggra pengrauh Natal miwah warsa anyar krama ngarepin penincapan arga sake mekatah pebuat pokok silih tunggilnya ne beras. Harga beras sampun ngawit nincap dawak mekatah bulan sani lintang. Sekadi sani kebaosang oleh Gusti Ayu Widani, pinake pedagang beras Ring Bangli, tanggal 13 Desember sani lintang. Kodarang yening harga beras premium saha medium, kemasan selai kilogram sani katahnyane katumbas sawetara satak seketali, rau mangkin nincap dada satak pitung dasa tali rupiah. Punike taler ring kahanan harga beras lokal sani kauningin ngemalang. Beras lokal kemasan antuk selai kilogram sanes sadurung nyane mempengarga satak petang dasa tali rupiah, mangkin dado satak seket tali rupiah, nincap dasa tali rupiah. Widani mausang indik pengarga beras premium saha medium mausana antuk pengarsan konsumen. Sangkaning pikobat inucap rite pengan mangkin sampun akeh konsumen milih numbas beras lokal. Tios beras pengarga adeng taler kauningin nincap adeng antuk ukuran super katanya nih kadol seket tali rupiah rau mangkin dado seket pat tali rupiah atrai. Nincapnya nih harga adeng yang renatal miwah warsa anyar kebausang kata kepanggih santukan pengarsa adeng nincap sawilang nyangre hari raya panincapan harga punike kedabdabin oleh pengrau sasi sabel sani mosana kawan majang hasil pertanian Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.